Mekana, sočna i puna ukusa, a savršeno se uklapa u svako predjelo. I krećemo sa pripremom kraljice slavske trpeze, slane torte. Za početak bit će vam potrebno 5 jaja, pa umutim mikserom penasto. Priprema zaista nije zahtevna, a rezultat je pravi praznik za nepca. Idealna je za slavsku trpezu, porodična okupljanja ili kada jednostavno želite da pripremite nešto brzo i preukusno. Sada dodajem 200 ml ulja, i 200 ml jogurta. Pa sve umutim ponovo mikserom dok smesa ne postane kremasta. I da vas podsjetim da za sve detalje, pisani recept i nutritivne vrednosti posetite sajt eninakuhinja.com. I sada dodajem 12 kašika brašna ili ukupno 180 grama. Na mom kanalu Enina kuhinja, Enis Delight možete pronaći još mnogo ideja za slavsku trpezu, preko salata do još puno ukusnih recepata koji će oduševiti svakog gosta. I verujem da će vam svako tražiti recepte. Sada dodajem i 1 kesicu praška za pecivo i ponovo sve dobro umutim mikserom. I vidjet ćete, čim je stavite na sto, svi posežu odmah za parčetom i dok trepnete, više je nema. Sada i sve dobro umutim kašikom, kako bi smesa bila kompaktna i dobro ujednačena. Rerna je zagrejana na 200 stepeni. Sada smesu prebacujem u tepsiju, obloženu pek papirom. Također dobro rasporedim kašikom. I kora za slanu tortu peče se na temperaturi od 200 stepeni nekih 20 minuta. Gotova je kada dobije zlatno žutu boju. Kora je gotova, ostavljam je na hlađenje nekih pola sata. I bit će vam potrebni sljedeći sastojci za filovanje. 3 kuvana jajeta, 7-8 kiselih krastavčića, 250 g sira, 250 g kačkavalja, 300 g šunke i 250 ml majoneza. I sve se renda sem sira koji je mrvljen. Kora je dobro ohlađena i sada je odvajam od pek papira. Kao bazu koristim majonez i dobro razmažem po kori. Zatim stavljam rendanu šunku, također dobro rasporedim, rendane kisele krastavčiće, mrvljeni feta sir, a ako imate neki tvrđi sir i njega možete rendati. Sada stavljam 3 kuvana rendana jajeta i na kraju rendani kačkavalj. Njega možete rendati i na najsitnije, kako više volite i kako vam je lakše. A također, ako želite, možete šunku i kisele krastavčiće iseći na sitno. I sada samo rukom malo ispritiskam odozgo. Ne mora se čak ni hladiti, već se može odmah servirati. E pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Enis Delight za još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte u svakom zalogaju ove preukusne i sočne slane torte. Prijatno!